ku izina banyita Pasikazi kandi nkaba ndi umukozi w'Imana nkaba nkunda Kristo Yesu. Ndabashimiye rero ku bantu bose bareba izo video n'ukuri Yesu Kristo abampera umugisha. Nkaba ndabasaba muze mugira sharing muze abandi bene data. Murazi ko amashengero afunze, amashengero afunze. Nubwo ubona abantu mugenda gusenga hariho hamwe bagenda gusenga ariko ntago burya zirafunguka, ntago zirafunguka. Uwiteka Imana ntago arafungura amashengero, aracafunze. Nukuri bene data muze muha abandi ubwo butumwa muza mwumviriza kuko burashobora kugira ikimazi ku bandi bantu. Haleluya. Ku bantu bataragira subscribe mugire subscribe, muce mufyonda nako gakengeri kugira ngo muze muronka notification. Turiko taja mu ijuru, mbese aha ngaha mu isi ntago ari iwacu ni mu ijuru. Ndafite ijambo ry'Imana nshaka kudusangira riri muri Hoseya 4 ku murongo wa mbere ngeze ku wa 3. Haleluya. Nukuri murebe ino video muyirangize. Uwiteka abagire neza. Reka rero dusenge hanyuma tubandanye. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima ko uyu mwanya usubiye kumpa Uwiteka. Ndakwinginze data ungire neza, unugikire umwuka wawe kugira ngo aze anshigikire mu iki gikorwa. Data wa twese ndirukanye imyuka mibi n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Ndakwinginze Uwiteka ino jambo rigira akamaro mu mitima y'abantu. Mwami Yesu ndakwinginze data umwuka wera agende ahindura abantu mitima. Uwiteka n'iryo zina ryawe. Ndakwinginze data uhezagira umuntu ari wese ari bwumve buno butumwa. Data wa twese ndagushima Mana, ndagushima kuba ugumuri kumwe n'abantu bawe. Habwa icyubahiro, nta yindi Mana iri hatari wowe data. Haleluya. Dore ndi imbere yawe Mwami Yesu, ndagakono ushiramwe ibintu data. Ndakwingiza ushiremwe amagambo yawe kuko ngiwe ndi kibumbano, umubumvyi ari wewe. Mwami Yesu nkoresha uko ushatse, Mwami Yesu nkoresha ukubona. Yesu Kristo kuko ari wowe untegeka. Urakoze Yesu, ndi mu izina rya Yesu Kristo, amena. Reka some ijambo ry'Imana riri muri Hoseya 4 ku murongo wa mbere ugeza ku wa 3. Reka nsome. Nimwumve ijambo rya Yehova yemwe bene Isirayeli, kuko Yehova afitaniye imburano n'ababa mu gihugu, kuko atakuri canke ubuntu bwuzuye urukundo canke ukumenya Imana biri mu gihugu. Haleluya. Ukuvumana, ukugira iby'ubuhendanyi, ukwica, ukwiba, no kurenga ibigo byumvikane ubusambanyi, no kurenga ibigo bisigaye byiraye, kandi ibikorwa byo gusesa amaraso birakurakuranwa. Nico gituma igihugu kizogandara n'abakibamwo bose bakayamira, hamwe n'igikoko co mu gahinga be n'ikiremwa kiguruka co mu kirere, mbere n'amafi yo mu kiyaga azopfa. Amena. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana riziye umuntu wari we wese, umuntu wari we wese ari mu gihugu. Mbese igihugu cari cyo cyose urimwo, iri ni ijambo ryawe rikureba. Haleluya.
ngo Imana ifitiye imburano n'ababa mu gihugu. Haleluya. Ngo Imana ifitiye imburano n'ababa mu gihugu. Mwene data, wewe aho uri hose, namba uzi ko ukora iby'Imana idashaka, Imana igufitiye imburano. Haleluya. Imana iragufitiye imburano. Haleluya. Turebye kwiri jambo rya kabiri, ukuvumana. Bene data, abantu muravumana ukavuma umuntu ataca umuhoye, ukavuma umuntu ataca umuhoye, cyane cyane abahanuzi bahamagara umuntu ngo tugusengere bakagusaba amafaranga ukayabima. Ico bakura baragusengera umuvumo gusa, barakuvuma. Abakozi b'Imana baravumana, namwe bw'ubwanyu muravumana. Ugasanga umuntu uramubohesheje, uramuboshe akagenda aboshe, ngo nzareba kuzanjana mu ijuru, cyangwa se ngo nzareba kuzandonka na kino, ngo nzareba kuzandonka na kiriya. Ukavuma mugenzawe. Haleluya. Imivumo musige muvumana, muravumana bene data. Bino ntago ari ubeshi, muravumana pe. Muravumana, imivumo iruzuye mu bantu. Abantu benshi bagendana imivumo bavumwe n'abantu bagenzi babo. Uwiteka arabafita imburano, azagira imburano namwe. Haleluya. Ibyo byose mubikore muzi ko uburakari bw'Uwiteka bugiye guhaguruka, uburakari bw'Uwiteka bugiye kubazaho. Nimutahinduka ngo muhindukire Uwiteka, nimureke kuvumana. Ntaco muvumana n'Uwiteka Imana ya Isirayeli ntago abavuma, ariko ubwo busambanyi bwawe wirigwamwo katarakuvuma, ntago ubwira ati niwihane va mw'ibyo byaha. Ariko mwebwe muravumana umuntu mugenza ukamengo niwe muremye, ukamengo uramugaburira. Uravuma mugenzawe ukamengo nahaba niwe uhariha. Uravuma mugenzawe ukamengo niwe we ufite ijuru, niwe ufite, mbese niwe wamuremye. Nimureke kuvuma bagenzi banyu, mureke kuvuma bagenzi banyu, kuko abantu benshi bari kubaratambukira mu mivumo y'abantu, bari kubaratambukira mu mivumo y'abantu. Imivumo yabaye myinshi mu bantu. Mureke kuvumana. Haleluya. Ukugira iby'ubuhendanyi. Ukugira iby'ubuhendanyi ibiva mu kanwa kanyu n'amagambo y'ububeshi gusa. Urashobora kubita umuntu ikiwani, uramukubita ikiwani ngo kanaka yambwiye ibi, naho uri kuramubeshera, uri kuravuga ibintu by'ububeshi. Kugira ngo uronke ikintu ubanza kubesha, kugira ngo uronke akazi ubanza kuja kubesha, kugira ngo mbese amagambo y'ububeshi mu rushengero yaruzuye. Usanga ninda ari karabesha n'umukristo, ari karabesha nde mukristo mugenzi we, ninda ari karavuga n'abantu zenye n'abakozi b'Imana. Hariho abakozi b'Imana b'iminwa, abakozi b'Imana b'iminwa bariho. Ntimugiye ngo ndikunde babesha. Abakozi b'Imana b'iminwa bariho, bariko baravuga bande, barivugana bo nyine, baravugana ubwabo. Uwiteka yanyeretse ko mu rushengero abakozi b'Imana baryana. Si ukuryana gusa, ahubwo baratandukira n'abakristo. Sinzi cyo bahora abakristo. Yarabinyetse mu gihe cyashize, harashize igihe. Kandi ikindi, iyo video narayishize kunuzenye kuri YouTube, nayishizeho mvuga ivy'Imana nyeretse mu nzozi. Kubesha ngo kanaka yakoze ibi kugira ngo bamukure muntu uzenye mu nshingano ziwe, naho baramubeshera. Mbega ububeshi bwuzuye mu rushengero we. Yewe Imana izabacominwa nimutahinduka.
Imana izabagegeta, izabacugora ururimi, nigo rutuma muvuga, nigo rusohora kantuzenye amagambo mabi. Uwiteka azabacugora ururimi nimutahindukira, nimureke kuvugavuga ububeshi. Ese utabesheye umuntu ntaco waba? Hari ico waba? Iyo utabesheye umuntu ntaco waba utabesheye umuntu. Hari ico waba none? Ubu abantu benshi bari kubarabesha abagenzi babo, ugasanga bari mu gasha taco bakoze, ngo n'abakristo, ngo barakunda Imana, bari kubaratwara abantu mu gasho, mu bintu batazi, mu ukubesha. Nimuhinduke bene data, nimuhindukirire Yesu, mureke kubeshira abantu. Haleluya. Reka mbandanye soma. Ukwica, ukwiba n'ukurenga ibigo. Ukwiba, ibyo byose biri hehe? Biri muri mwebwe. Ukwiba, abantu basigaye barashatse ukuntu biba abandi. Yewewe, baraheba bakagenda bagatobora inzu, bakagenda kwica umuntu bataremye, bakaja kwiba ibyo batakoreye. Nyene ibintu yarabizicuya, ariko arabishaka. Urazi ngo byamutwaye imyaka ingahe kugira ngo aronke ibyo bintu ugiye kwiba? Wewe ugumureza amaboko, ntushaka gukora, namba atakaza ufite, genda uhinge. Ureke ugenda ubomagura inzu z'abandi, ugenda kuzibomagura, ugenda kwiba. Ayiwewe, umunsi umwe uzaja kwiba usange corona niho yibereye. Uzaja kwiba usange corona ariho yibereye. Uzatwara ibyo bintu na corona muri kumwe, ugenda uhe umuryango wawe mweza. Kandi rero corona uzaburonse mw'ubwo buryo, ntugire ngo izagusiga mwene data. Ureba umuntu ataye amafaranga, ugenda uyahonyoreho, kandi wamubonye, urarindire ngo arengane, mbese hanyuma nawe uce wiyunamisha gatoya ngo kuno utora amafaranga. Umaze kuyatora ushire mu mufuko, hanyuma ugende kubesha umuryango wawe ngo Imana yampaye amafaranga. Yo yaguhaye ryari? Kuri umujura, ahubwo kuri umujura. Imana izagukata uko kuboko. Imana izagukata uko kuboko mwene data. Hanyuma ejo ukagenda mu rushengero ngo Yesu ashimwe, ngo nje gushima Imana ngo kuby'Imana impaye. Yabiguhaye ryari? Ibyo wibye wamujura we, ugenda wiba, ukiba ijoro, ukiba umurango, abantu bareba. Ubujura, ugenda kumena amaraso y'abantu utana yabashizemwo, amaraso utashize mu bantu, umuntu utaremye. Uripfuza kwica mugenzawe, ayiwe, amaraso ukayamena neza, ariko wewe inkota yakuzaho. Nubwo waba ufite ibintu byose wambwira ati manzi ureke kabisa, ati ndeka ndaguhereza ibyo mfite, ariko ntunyice. Ariko ukanezererwa no kwica abandi. Urazi bakurebesheje inkona, bakurebeshejeho umusho, ko uwo musho ukubise mugenzawe uramwishe, ariko haza uwundi akawukurebeshaho, wareba ati manzi ureke, ntunyice. Ati reka ndaguhereza ibyo ibintu bye byose ushaka, ariko ntunyice. Ayiwewe, nutareka kwica abagenzawe, Imana yonyine izakwikuriraho. Imana izakwikuriraho mwene data, kuko abantu murabamaze mubica, mubahora ibyo bakoreye. Murazi imyaka n'imyaka bakoze kugira ngo baronke inzu, ariko mukagenda mukabagirira nabi, mubahoye ibyo bakoreye. Mwebwe mureze amaboko,
mureze amaboko, ntimushaka kuja gukora ariko mugashaka kurya iby'ubusa mutakoreye. ngo uri mitiro ukimbura ingonera, nicyo gituma muguma mwiba, kuko ntago mukura amaboko yanyu mu mwenda mukora ibyaha byo kwiba. Ese wasenze ugasenga Imana ikaguha basi n'umurima wo kurima kugira ngo uronke ibyo urya, nturye ibyo wibye, kuko kwiba ni bibi. Umunsi umwe uzaja kwiba baguturirire hariya. murabikora mugira ngo ni byiza, murabikora mugira ngo mubihimbara Imana. Ayiwe, ntago bihimbara Imana namba na hatoya, ntago bihimbara Imana, ahubwo birababaza Uwiteka. Ibi byose Imana ntago izabyihanganira, Uwiteka Imana ntago izabyihanganira. Haleluya. Ayiwewe, ubu musige mwarashatse amayeri yo kwiba, muriba mukibisha umunzani. Umuntu aje kurangwa kukuranguraho, umuntu akaza kukuguriraho, ugafata umunzani ukawukata ukamuha bike. Ese ubwo bujura ejo ukazaja kuvuga ati Imana yaguhezagiye bwahe? Ko ari ubujura gusa bukuzuyemwo, ubujura bukuzuyemwo, wibisha umunzane ngo Imana yaguhezagiye, ngo yaguhaye umugisha. Yawuguhaye ryari wa mujura we? Umugisha yawuguhaye habona nde wa mujura we? Nuhinduke, muhindukire Uwiteka, mwihane, mureke uko kwiba kwanyu. Ubusambanyi bwabaye bwinshi no mu rushengero. Bamwe mu bakozi b'Imana, sinzi ko nabita kara abakozi b'Imana abo ngabo, kuko hari abakozi b'Imana bakorera Imana koko, hariho n'abandi ngo ni ngwiza murongo. Izo ni ngwiza murongo, ntago ari abakozi b'Imana, kuko abakozi b'Imana Imana ntibashigikira. Abasambanyi bariyagereza udukobwa twose two mu rushengero, bakaducumitagura inda, bakadutera inda, bakababesha ngo ni muze mu ofisi, ngo Imana yakumbwiye hibi, ngo uri umugore wanjye bwahe. Ubwo hari afite abana, afite n'umugore, afite ubusambanyi uwo muntu. Hanyuma ngo numukozi, mbere sinshobora kuvuga ko ari no mukozi wa Kristo, kuko Kristo ntakoresha abakozi ke nabo. Kristo ntakoresha abakozi ke nabo. Murakocagura abakobwa abagore mu rushengero, mbese ko muri ko murabarangiza. Abasore bari ngaho mu rushengero bazatora abandi, ko mwabarangije mubatera inda, ko mwabarangije mubasambanya, ubusugi bwabo mwabutwaye. Mwiyita ngo muringa abakozi b'Imana, ngo bari ko barabubaha. Ese ubwo busambanyi bwanyu muzabugeza he, ko Imana ije kubakubita inkoshi mu mitwe? Ntago ntinya kubabwira, ndiko ndavugira Kristo. Nzahembwa n'Imana, ntago nzahembwa namwe. Nzahembwa n'Imana, ntago nzahembwa namwe. Muratwiyegereza, mukatwiyegereza, udukobwa mukatwiyegereza, uduhiye mukatwiyegereza. Hanyuma ejo mukazaje imbere y'abantu ngo Bwana asifiwe, ngo Imana ishimwe, ngo shengero ry'Imana. Iyi shengero ry'Imana ugiye kuribesha. Wibagiye ibijye wakoze, wibagiye biriya waraye ukoze uko bimeze. Wabyibagiye. Ni mwihane mwaba Kristo mwe, murasambana, muri abakristo, muri abaririmbyi, murasambana mukagenda kuririmba, musige muhana randevu, musige musomana. Musomana, urinze ugenda gusomana se nibiki biba bisigaye? Urinze ugenda gusomana. Abandi nabo muri amavideo y'abambaye ubusa bariko barongorana, mukareba amavideo ngo muri abakristo muriko maja mu ijuru. Abusambanyi gusa, ngo muri ko muraja mu ijuru mukareba amavideo y'ibitera soni, mukirirwa mu Facebook bambaye ubusa ko barongorana n'imbwa n'iki n'ibiki byose, mugashangira bikabanezera.
bikabanezera, maze ejo ukazaja mu rushengero ukaja kuririmba utabanje kwihana. Utabanje kwihana. Ayiwewe, mbere bikanabaryohera ngo hanyuma ngo umwuka w'ubusambanyi uzaturuka hehe, kandi ari mwe bwo mubyikururira. Ariko muzaguma mureba YouTube y'ibintu biteye isoni, abantu bambaye ubusa bahenereje amaso yanyu, nuko ngo muzabura kutabasambanya mwitwa ngo n'abakristo. Ngo uzabura kutabwira umukobwa mwicana ngo umwereke iyo video, uzabura kutarungikira amavideo abakobwa mubabeshya ngo murabakunda, naho murabasambanyi. Muri ko murashaka ibyo mubakuraho ubusambanyi, mubashaka kononera abakobwa, mushaka kubagira nabi, kubasambanya, mukabesha abakobwa ngo murabakunda, naho murabasambanyi. Mbese ubwo busambanyi bwanyu mwaburetse ko buzabagira nabi. Nubureke utarandura, nureke Imana itaragukubita igihano citwa sida, kanseri, ingwara zitandukanye. Imana iracecetse, ntizaguma icecetse, igiye guhaguruka, izagukubita ikofe. Witangura umukristo uri kurakora ibyo, hanyuma ugacugera no kuririmba, izagukubita ikofe neza. Izagukubita ikofe, izari gukubita nimuhinduke. Mwabakobwa mwe n'abasore, abakobwa basigaye bagenda kuzana imiti mu muntu uzenye mu bapfumu, mugenda n'uduti muntu uze mu myenda mukinja no mu rushengero, mugenda n'uduti mu myenda mukinja no mu rushengero. Imana z'inyamahanga mukazinjiza mu rushengero rw'Uwiteka, mukagenda kuzana imiti ngo muhaba abagabo ngo bakunde. Imana ngo yarananiwe no kubaha abagabo, mugafata umwanzuro wo kuza mubicira mu miti. Ngo rukundo ngo ni urukundo muri ko murashaka, ni urukundo rwahehe ko Imana izagenda ikabatemagura izo ntoke. Hanyuma ejo ndashima Imana yampaye umugabo. Yaguhaye umugabo ryari? Uwo mugabo wabanje gushamwa umuti ugira ngo agukunde n'umugabo wahehe, ukavuga ngo n'umugabo wahehe warinze kumuboreza nk'ibyo bintu. Ubikora uzi ko Imana ikureba, Imana izagera igihe bimukuremo ibyo bintu. Mutwara abagabo mwabahaye imiti ngo Imana ngo yanze kubahereza, mwaretse kwihangana, ukwihangana kwavuyemo. Mwabasore mwe musige mwambika miregezo, mwambika amaherena ngo Imana yanze kubaha umugabo, nako Imana yanze kubaha umugore, Imana yatinze kubaha umugore. Ngo reka twiyambike amiregezo, amapato tajikane hasi, nitwatambuka dutambukira amafyeri, umukobwa niyandeba acashima. Siko biri. Uzarya ibikuvyimbya amatama, ndakubwije ukuri. Ejo ntuzavuga ati Mana wa wundi wampa, kuko ntago ari yo bayamuguhaye, niwe uza wamwihaye. Wagize ukwirata, wabonye ko Imana itashobora kuguhereza, wabonye ko Imana itashobora kuguhereza, ushaka gukora ibyawe Imana itagiyemo. Reka ndakubwira, nimba udashaka guhindukira ngo ukaguma kujya Imana yakugize ngo uyirindire, Imana itanga ku murongo, ngo ibya Yesu ni ku murongo. N'abasore bangana iki bahari atabagore baragira barindiriye amasezerano y'Uwiteka? N'abakobwa bahari bangana iki barindiriye isezerano y'Uwiteka? Ariko wowe watangiye kwambika ubumini ngo utangire kubanika ikibuno, ugende maze ujegeza amabuno kugira ngo abasore bagushake. Ngura umukristo ngo uri kurishakira inzira, nguri kwishakiriza kugira ngo uronke umugabo haraka. Reka ndakubwira, uwo mugabo uronka haraka ni wa wundi azagukubita ingumi. Niyagukubita ingumi ntuzagende kwirukira hehe ngo divorce, kuko niwe uzaba uri
murashuhashuha muri ko mategeko n'imibiri yanyu, ntago mushaka kwinda ngo Imana ibahereze imeze neza. Mutangiye kwiyambika ubusutiya burihe hanze, ubuntu butoya mumwereka amabere yanyu abahungu kugira ngo bakunde. mushaka ibishiririye di, mwebwe mushaka ibishiririye, ntago mushaka kurya indya nziza ziteguwe n'Uwiteka. Ibishiririrwa muzabironka. Nimuguma aho ngaho musenga Imana, Uwiteka Imana Isirayeli bagire neza. Mureke kuguma mwiyandagaza, mwabasore mwitwa ngo murabaririmbyi ngo murabakristo, mureke kuba mwiyandagaza mwishaka ku karubanda ngo mwikumashaka abagore. Imana se yananiwe kubaha abagore cyangwa kubaha abagabo? Ko muri ko murayimaramaza, mwahora muceza, ubu muriririmbira umuzige mugendana n'ikintu zenye ni igicupa c'inzoga. Hanyuma ngo murabakristo. Abakristo baheye, nimuhinduke. Reka mbandanye soma ku murongo wa 3. Mwumvirize ngo nico gituma igihugu kizogandara, ngo nico gituma igihugu kizagandara. Murabyumva neza? N'abakibamwo bose bakayamira hamwe n'igikoko cyo mu gahinga, be n'ikiremwa kiguruka cyo mu kirere, mbere n'amafi yo mu kiyaga azopfa. Imana ntago izaceceka. Muvuga ngo coronavirus ngo yaraje, hari n'ibindi biri imbere, akanywafu karaje, ibyamuguma mukora, gusambana murabikora, mbese kugira iki? Ubutinganyi murikinisha, buri mwanya murikinisha. Ngo Imana yatinze kumpa umugore, ngo reka nikinishe. Ngo Imana yatanze nakungu yatinze kumpa umugabo, ngo reka nikinishe. Ubutinganyi bwabaye bwinshi, murarongorwa n'ibikoko, murongora inkoko, imbwa, ibiki byose murajaniranya. Ngo Imana izaceceka. Yazanye umunyafu, yazanye akantu kitwa gacurane corona. Ikindi kiri hari imbere, nta numwe azabazi uko kizabacirwa, kuko Imana yabonye ko ntago muriko muriko murakora ibyaha bya Sodomu na Gomora, biruta Sodomu na Gomora ibyaha bakweramo. Ibingibi biriko biraba mwisi ntabyo mubona, mwahumirije. Ntago ubona ko Imana ishaka ko muhindukira. Ubusambanyi none bwagwiriye, bwabaye bwinshi. Ubusambanyi bwabaye bwinshi, muguma musambana, ububeshi, ubujura, abantu gupfa ntiwareba, bari kuba ricwa atari na kimwe, gufungwa taco babahora, ukwicwa taco babahora. Ubusambanyi bakobwa eka kuja mapfumu, ukuza n'imiti, byabaye byinshi. Ngo Imana izaceceka, ngo muzagandara, ngo ibikoko byose bizapfa. Ntago haragira bene da, ntimubone ngo bino biriko biraba, ntago ari ibi, hari ibindi bizaza biri imbere. Mube muvyiteguriye rero, kuba ibi ataco byabakoze, hari ikindi rero kizaza, hari ikindi kizaza. Ibi si kimwe, hari ibindi bizaza biri imbere, hari ibindi bizaza bene data. Nimuhindukire Uwiteka. Hano ndabisomye mubirebe ko muzagandara. Kandi Imana ibafitaniye imburano namwe, ifitaniye imburano namwe, ngo n'ibikoko byo mu ishamba byose n'ibiguruka byose bizapfa. None ibyo byose bizapfa, ugiye kuvuga ko umuntu azasigara? Kandi muzagandara. Nimwitegure kugandara rero, kuko muguma musa, ibyaha byanyu ni byinshi. Uwiteka Imana nabagiye neza, mwica muzi ko hari ibindi biri imbere bizaza, kandi n'inzara izajamwo. N'inzara haraho nabisomye, inzara izaza. Sinzi ibihugu bizateramwe inzara, ariko inzara izaza. Narabibonye muri Bibiliya, narabisomye. Si ukugandara gusa, si ugupfa gusa nk'inkoko,
nk'inkoko n'inzara irimwo izaza izakubitagura abantu kuko twanze kumva. Mwanze kumva mwitegura ibizaza nabyo biri imbere. Mwambara ubupfukamunwa. Ibindi byo bizaza ntaguzi ibyo uzakwambara. Ntuzi ibyo uzakwambara. Rero Uwiteka Imana abagiye neza. Abagiye neza bahindure, muhinduke. Ku muntu ari we wese yifuza guhinduka. Ku muntu ari wese yifuza ko namusengera. Yapfukama ahari hose kugira ngo ndamusengere. Reka nsenge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ko uyu mwanya umpaye Data. Ndagushima ku bantu bawe. Uwiteka ndakwinginze ubabarire aho bari hose Mana. Dore baragucumuyeho baguma gucumura ko. Ndakwinginze Uwiteka Data ugira imbabazi Data. Urungike imara imwe gusa ry'amaraso ikore mu mutima yabo ribahindure. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndagushima Mwami ku ijambo duhaye. Ndakwinginze umuntu